Aswe la, mba vin palan pil. Aswe mba vin palan pil zami. Aswe la na bay yo gen boul ti fe swa stat la. Ou menm ki rate, sa se za fek gado zami pa. Ok? Sa se za fek gado. Aske aswe la, sa mwen maka pale. Pral gen koze pi red aswe la. Pral gen koze pi red aswe la zami. E pa djou pat kone. Pa djou pat kone nou. Nou djou sa devi gen maten. E kri nou sou step la pou nyada ni mi ou sop gade ki nan video a zami. Mwa se plis 509 39 17 08 60. Tout fanatik Hervé Zaïchi yo zami an ale. Aswe la nou pal frape neg yo fo. Nan yon gren boul selman. Yon gren boul chou. Yon gren boul tife. Yon gren boul kaze bak. Ayayay. Nou pal kaze neg yo aswe la nou sel gren boul selman. Nou pap jwe ni 2 ni 3 boul. Nou sel gren boul nap jwe aswe la. Sa fek gado menm ki rete la kap plenye, kap yenye. One love tout fanatik sa ti bom yo, se Aïchi. One love tout moun. Bonne fin journée.